Baramukije babwira ngo amahoro y'Imana bane namwe. Turabakunda cyane muzika kandi mwongere muhezagirwe. Hano ndimo mbara akunda abantu hano ko babona ibyo turimo tuvuga tuganira. Ndakeka yuko hano hariho uburyo ndimo ngomba gutumbereza neza video kugira ngo tuganire mu buryo bufatika, uko ndi mu mico ibiri. Hano ndi kuri ntuze, hano ndi kuri Facebook, hano naho ndi kuri YouTube. Aho hanze hari imvura. Hello, aho hanze hari imvura n'ubu numva kabeho. That is one arifashe no ntuze no koti yanje kugira ngo nambare koti. Ngo nambare koti hanyuma tuganire ntacyo na tuganire mu bikeje twirangiriza bose. Uyu munsi nane ngombe kunyuzamo gato tuvugane ku bintu bijanye n'ivy'irya ntambara rimwe ibera muri Ukraine. Harimo abantu nabonye ngaho barimo bambaza. Murakoze barimo bambaza. Oya. Naho nayikura ariko numva umenga ntuze hari imbeho ntacyo. Kisoke. Muti kubera iki ngombe kubivuga bino bintu. Jewe ndibaza ko Afrika hako yakolonizwa n'Uburusiya, yakolonizwa na Amerika. Sinimo bivuga ngo kwera ndi muri Amerika. Sinimo bivuga ngo kwera ko ndi muri Amerika. Ariko Afrika hako yakolonizwa n'Uburusiya. Hako Afrika yaba inshuti n'Uburusiya, yaba inshuti na Amerika cyangwa Ubufaransa cyangwa Canada. I know why. Ni kubera ko hari abanyafrika bino bintu benshi bataravyumva. Nuko muri Afrika dufata umwanzuro abategesi bacu baduhaye. Muri Afrika dufata umwanzuro guverinema iduhaye. Ndababwira igituma, ndababwira impamvu. Bamwe muri Afrika amafaranga ava muri guverinema ntimuzi yacu. Nta nubwo muzi cyakora. Muraho murorereye tu. Uko muri Afrika turakunda ibiturire ariyo ruswa. Ni Afrika turakunda ibiturire kandi turakunda ruswa. Ni kuvuga ngo buri bayobozi bageze ku butegetsi babazi ko hari amafaranga bagomba gukura mu buyobozi. Ni Afrika. Murakoze. Thank you. You know, baba baza amafaranga bakura muri guverinema zacu zo muri Afrika. Sasa rero uburyo Uburusiya na Amerika ikora hari uburyo bubiri batabihurijeko. Ubwo buryo bubiri reka ndababwira kandi namwe mubwire mu busesangure muri abo. Abayobozi bacu muri Afrika ntibagomba yuko wowe bafatira umwanzuro. Nibageza bagomba ko ari bo bafata umwanzuro wewe utabavugiyemo. Niko bashaka abategetsi bacu muri Afrika. Ibyo murabizi, you know that, murabizi na. Turetse n'ivyo mwe muri Afrika munazi ko muva mu bufashanye bwa Amerika mukagenda kandi mwiruka mu bufashanye bwo mu Burusiya. I know that. Ruva mu bufashanye uja mu bundi. Byo ni ibintu bisanzwe gose. Ariko aba bategetsi bacu muri Afrika iyo bakoze amafuti bagakora amakosa bakica abantu mu gihugu cyabo ciwacu
bagahohotera abantu. Muzi abantu babafatira ibihano, ababafatira ibihano ntabwo ari mwebwe, kuko mwe mugiye gufatira ibihano abayobozi bacu ba Afrika bacu babacyumutwe. Bafatirwa ibihano n'aba West, abanyamerika, abafaransa, abakanadiye, abongereza muri buriya bice. Reka mvuge Amerika iri ku isonga. Niba bafatira ibihano. Icyaka buri muzumva iyo Amerika ifatiye ibihano umuyobozi wa Afrika, imufatira n'imitungo ye iri hanze y'igihugu. Now, ikibazo ngomba kubabaza. Iyo mitungo abaguverinoma bacu bafite bo muri Afrika bayijyana hanze gukora iki? Waye wumva Amerika ivuze ngo dufatiriye n'imitungo yabo iri hanze. Waye bajyanye imitungo hanze. Wewe washobora gusigura iyo mitungo yariyo? Yitubwiye tuyimenye iyo mitungo, wewe wabuzi yariyo. Ivyo basahuye iwacu muri Afrika bakajya kubibitsa i Burayi, barabifata, niyo mitungo yabo bafata. Kubera ko Amerika yavuga ngo tubafatiye ibihano abategetsi, ntabwo bafatira ibihano mwebwe, bafatira ibihano abategetsi. Tubafatiye ibihano, turabahanye, yezo sura kubafasha bakabamaramaza abaguverinoma bacu, abategetsi bacu bo muri Afrika bahita barakara bashavuwa. Akaba ari babaca bazana ibitekerezo babwira abaturage abanyagihugu, Amerika ni mbi, Ubufaransa ni bubi. Ariko uzare buca nkurebe iyo barimo bavuga ngo Amerika nituyemera, ariko oni bahamagaze mu nama bafata indege biruka bagenda muri oni. Ariko kubera ko bagomba kubakura ku mukati, bahita babwira ni babi, Abafaransa ni baba, Abanyamerika ni babi, barasahura namo yego. Ariko basahuzi barenze n'abayobozi bacu muri Afrika. Ivyo muravyibagiza ko atari byo? Ivyo muravyibagiza ko atari byo? Abayobozi biwacu muri Afrika nibo basahura cyane gusumba abazungu. Ya urakoze cyane. Hano hari umuntu avuze kuri YouTube ati waya iyo mitungo bayifashe batayizana mu bene gihugu bico gihugu. Ntabwo bashobora kuyizana mu gihugu kubera ko bajya bategetse nibo bayiblock. Nibo batwivye babizana bakavyemera. Nibo babifiseho ububasha. Uko nuko nta kinyoma kirimo. Murakoze cyane. Thank you. Now abategetsi batangura kurakara, ntabwo tubemeye. Tujye mu Burusiya. Uburusiya nabwo hamwe n'Ubushinwa bufite imyitwarire nk'iy'Abanyafrika. Ubushinwa n'Uburusiya bumeze nk'Abanyafrika. Butwazi power, nguvu. Zirimo force mbi. Iyo force ituma imiyoborere yabo itaramba. Kubera ko Amerika yo iwabo irakureka ukavuga icyo ushaka, ikagutegera neza ukavuga icyo ushaka. Ariko iyo ukoze viole niho bagufata. Bisubiye ngo buri muntu ari sanzuro. Ariko mu Burusiya no mu Bushinwa ni nko muri Afrika. Uvuze akantu gato gatemeranya n'ubuyobozi bwabo, bahita bakwica. Hado sizo umuntu yakamwira ngo mpamvu ngo ntakwiye kubivuga, sinzi waye ntakwiye kubivuga, waye n'uburenganzira bwanje bwo kubivuga. Abarundi batweza ngo ndengo ntiwobihora, ndabihora waye n'uburenganzira bwanje bwo kubivuga. It's okay, ntacyo bitwaye. So nikuvuga ngo muri ibyo bihugu bashiramo inguvu, ukoze kosa ni barico. Niyo mpamvu ubona iyo Uburusiya n'Ubushinwa bushigikiye busapotinze Afrika, ntabwo Uburusiya bukora ku mabi abategetsi bacu bakora muri Afrika. Bizigura ngo Uburusiya bwica twebwe bato muri Afrika. Ubushinwa bwica twebwe bato muri Afrika. Umutegetsi wo muri Afrika nawe yakora amafuti, agakora amakosa, Uburusiya ni I do not care. Kena cyo binwa ni business kuri business. Reka bakarorero impamvu ni mu bivuga bino bintu.
ejo nari mu ndaba ujya Assad wo mnuze muri Syria. Assad wo muri Syria, abanyamerika basohoye umutaye bavuga yuko Assad ari umwicanya, ari umuntu mubakwiye gufatwa gapfungwa, ko arimo aviyora abantu biwe. Ni Assad. Bamwe mu banafrika bavuze abanyamerika ni babi, abanyamerika ni babi, baramubeshera n'inzigo, baramubeshera tizoke. Ariko Uburusiya na Iran ntabwo bwavuze. Uburusiya na Iran bakomeza busupportinga gusa Assad, umusapotinga. Ariko aho Assad bari bamukuye ku ngoma ku butegetsi, aho Assad bari bamukuye ku butegetsi, ubwo mwe muba mwararebye ku makamera y'imfungwa zari muri Syria, mwarazirebye? Ubu n'amaso yanyu, mwe n'amaso yanyu mwarazirebye? Mu mutwe uri muzima warazirebye? Video zitandukanye zafashwe n'imiryango, family y'abantu bari muri za gereza, family abanyamakuru abandi batandukanye, video muba mwarazirebye nimba mu mutwe muri bazima? Mwarazibonye? If yes, wakwifuza ko wafungwa kurya muri Syria babikora? Ndababaza mwe, nimba ari yego twarazibonye, wowe wakwifuza ko wafungwa muri bujya buryo abo muri Syria bari bafunzwemo? Ariko umunsi naza nubaze Burundi yabisanga ameze nko muri Syria uyu munsi, byasanga bimeze nko muri Syria. Mu bihugu byinshi buri muri Afrika bisupportingwa n'Uburusiya, mwasanga bimeze nka Syria. Nuko nk'i Burundi ho muramira twe tugunda kurira abantu bari mu gasho ni benshi, bari muri za gereza barira, nta bijyo nta babayo bajya. Umunsi wavuga ati reka nuguruze gereza yo mu Burundi, nuguruze gereza murabe, ngasanga bamaze nk'abo muri Syria. Murabona imfungwa zo muri Syria zarekuwe ingene barara ku isima, ata kindi kintu gihari. Gereza nini ku isima, barara hasi ku isima. Ariko Uburusiya se bwari bubyitayeho, ntiyabyo noke. Ariko Amerika yavuga ati harya hari abantu bafashwe nabi hajya muri Syria harya, ariko ntabwo babyemera. Wahe bwa bugome bwo ku mugabane wa Afrika. Urumva Assad we yacabona ati Amerika ni umwasa w'iwanje, ariko Uburusiya ni umukunzi, ariko arikaniga abo mu gihugu muri Syria. Abayobozi bacu muri Afrika barashobora kukuniga, we bamara kukuniga bagashobora kubwira ko bari yarabakunze kuko bariko barareka barimo bakuniga, tarangiza ngo ni inshuti. Uburusiya ni bwiza, Ubushinwa ni bwiza, uri no care about your life, na urimo uvuga ko ari bwo bwiza bugukunda, ko wapfuma ubushigikira se? Ni kubera imitekerereze mito abayobozi bacu muri Afrika baduteye. Buri muntu muri Afrika agomba gukura umukate ku bayobozi bacu, uwo muntu ahita acika umwasi. Umuntu abadetse bagatwara abanyagihugu bacu, bahita bavuga yuko uhari umukunzi. Mwarabonye abantu muri Syria bari bazise mu myobo, bari mu busho muri prison mu myobo, bamwe bava mu mwobo badashobora kubona. Nivyo mwakunda? I know muri Afrika turi abantu babaya, I know we like it, turabikunda cyane muri Afrika, abantu badashobora kubona. Abandi baramugaye, ugiye kuraba ibihome ari byarashaje, byaraheze, bariyononye kamabye amasobe ngaho hasi, ubona byuzuye atani isuku ihari, atari isuku ihari. Warangiza ngo je supporting Uburusiya. Uburusiya nta butandukanye na Afrika. That is why buri gihe twebwe muri Afrika niyo twashaka gukorana n'abantu mu mutwe wari so pura, mu mutwe hapa batagira umutwe muzima. Ine Afrika ntabwo bizashoboka ko dutera imbere. Ni tugomba gutera imbere, tugere duhangane n'abantu tubona yuko bashoboye. That is why nabagenda hako kuri jewe for me, hako twakolonizwa n'Abarusiya, twafuma dukolonizwa n'Abanyamerika n'Abafaransa. Reka mbahiye n'ingerigira kabiri. Man, please, while tuza gato, ya, mumbaza ntabwo buhuye n'ibindi mumvuga, please.
mugiye kuraba ejo bundi nabone ngaho video ya ntuze ya Emmanuel Macron. Raba nka bano hari umujinga hano atariko rumva n'ibintu ndiko navuga ngo wewe ngo twaraguhinduye ngo igikoresho ngo cy'abaguhaye ndaro mujinga ndiko nakubwira bajya bapfunzwe bajya mwabonye bapfunzwe muri Syria bajya n'abarofu bajya bapfunzwe muri Syria n'abarofu. Hari iki kirofa garo kimbwira ngo kiraza ngo bampaye indaro ikinani bo kigira mu mutwe bwo kuvuga giti bajya abantu muri Syria turabona yuko bari bagowe ibyo nabyo dubise wacu kikirabizi ko tubivise wacu. Ariko grogiza ngango hado muri Amerika nabwo muri Afrika man muri Amerika sikuvuga ngo reka ngo mvuge neza ngo bandeke ubwo burofa bwano ubwo burofa bwo muri Amerika. Uburofa bwo muri Afrika butandukanye n'uburofa bwo muri Amerika. Muri Amerika uravuga ivyo ugaye urabigaye ivyo ukunze urabikunda bitandukanye n'ubwo burofa bwanyu umuntu avuze ko ibintu atavyemera kubera haba muca mutangura kumwiruka ko n'umusubizi wanyu genda uri umwaso w'igihugu ku bakinga yo n'ubujinga sana. Sino mu Burundi gusa no mu Rwanda birahari. No mu Rwanda birahari niko nabisubiye no mu Rwanda birahari. Ndabizi ko umuntu ava nko mu bindi bihugu ari nk'i Burundi canke avahe akaba ari ndari mu Rwanda akababwira ati jewe mwumve je ivyo u Rwanda ubuyobozi ati simbwemera gose mwahita mu mutekera mukamusubiza wabo. Amerika itandukanye no muri Afrika. Afrika twacafite probleme. Pause problem nindi traffic. Now tugenda kuri Emmanuel Macron. Emmanuel Macron yari nabonye video yasohoye arimo agenda abwira abirabure agenda basobanurira ibintu sizi ko video mwayibonye arimo basobanurira ibintu sinzi vyari byo naravyibagiye ngaho. Ariko umunyafrika w'umugabo yaraje yaramutukara no simtemera Emmanuel Macron arafuka mati abwira abasirikare ati mubanze mutuze tubanze tuganire ikintu kuri please ndagusobanurira neza uvyumve. Kiganiro cyatwaye iminota 10 ngira ngo video mwarayibonye. Emmanuel Macron arimo bimusigurira uwo muntu avyumve. Ariko so bibazo bijya umunyafrika yakoreye Emmanuel Macron arimo amusigurira muri ba mwaratwibye abimusigurira. Ubwo bibazo yuko bijya we wabibwira umuyobozi wawe muri Afrika. Isubizo ni no. That's why amabwira yuko abatuyobe muri Afrika ngo niwe badukoloniza cyane usumye bari abazungu twe duto. Ubwo president yaba president w'u Rwanda cyangwa president w'u Burundi cyangwa president wa Uganda ubwo yaza imbere yawe yagufashe nabo kavuga uje ndase ivyo wakoze no ndase simbyemera jewe n'ukuri ndababa wabikora. Be honest. Muvugisha ukuri. Vugisha ukuri wabikora. Mu Rwanda mwabikora. I Burundi mwabikora. Uganda babikora. Kwa bushaka gupfa. That is why iyo miyoborere yabo je ndayemera. Gera mu Bufaransa bakiriye amagi baya pyo batera president. Amagi amatomati n'amagi batera president. Because barumva umuntu n'umuntu. Ntabwo ari viza kurengera umuntu umuviole. Ntabwo ari viza ariko barabiza abazungu abafaransa abongereza abakanadiye abanyamerika n'aba bandi babazungu dukwemwo ubushinwa n'Uburusiya hamwe na Afrika barumva umuntu. President araza ndi president ya nishingano ndimo bati ndi president nk'umuntu nk'abandi. Batoya amagi baramutwika amagi. That you have you mu Rwanda no mu Burundi muri Uganda muri Afrika hose ntaca muvuga muti mwici. Niko turi Somalia kubarusha se. Niko tumutwe tukiri hasi. Nuko mu mutwe tukiri hasi. Nuko muyumva muko muri Imana. When you think your mind is high, you're making a mistake. Now, Africa, Uburusiya, Ubushinwa nico kimwe.
ntabwo Putin yazi imbere yanyu mubwira muti urumva Putin mbese mwebwe mwibaza ko Putin we atiba imitungo ya Afrika. Ubwo muratekereza ko Putin ahitana ingabo ze akazikura mu Burusiya akazohoreza muri Afrika gukorera ubuntu? Niko mumutekereza mwebwe? Niko mwebwe just niko maza mwebwe niko mumutekereza ko umuzungu avi wabakazana umusirikare we muri Afrika gukorera ubusa? Just niko maza mwe niko mumutekereza mu mutwe? Niko mumutekereza? Hari ikintu murakoze mutarumva. Putin ntabwo ahanganye no gufasha umugabane wa Afrika. Ntabwo Putin ahanganye no gufasha umugabane wa Afrika. Aba n'abazungu bari mu ntambara yabo. Ntabwo ari wewe kina Afrika wewe na even me nanje ndimo. Yabe we kina Afrika nanje wewe ntabwo umuzungu ari mu abiri yashu because of you and me. Murakoze. Ya muri Afrika baze kwiba, I know that. Shaka nuka kugomba hano ndabe hari umurundi akamura ngurimbwa we. No, you that's the urimbwa you too. Urimbwa now you too. Yeah, urimbwa you too. Even me and you urimbwa you too. Because uno nta muzungu umurusiya cyangwa umunyamerika ntabwo bari ko bati abanyafrika baturadishinga ekada. Wowe jete you ni stupid bwanjye niko rimwe bafata tas bajya turabemera, ariko bo barimo bahanganira imari. Ntabwo ari imari zo guteza Burundi imbere n'u Rwanda, ntabwo ari imari zo guteza imbere Uganda na Kenya, imari mane zo guteza imbere Uburusiya cyangwa Amerika. Apana you, no you, that's the you are cheap. Mwe muri abantu ba cheap, aba useless imbere yabo ba Rusiya cyangwa na Amerika. Mwe muri aba useless. Ni mwese mwaza kumuvugira iki ko ubwo Burusiya bugera ngaho bugatora abantu bagomba kugwana, babone ko bafite ingufu, bati we tubahaye inko, tabo baha amafaranga ngo babatubahaye inko mugere mu Rwanda. Amerika na dutora batubahaye inko mugere mu Rwanda. Mwe nimwe muhagokera, mwe mwiruka muhunga mwikorera mugere no muzonga zo bari muri uko. Today nta muzungu numwe wasanga no muri groupe nimwe ariko avuga ngo jewe ngo kweri ngo never ndamuri nyuma Kagame muri nyuma ntuze na muri nyuma n'ivyabo n'abazungu barimo batukana buri kijuju uri imbwa we uri imbwa never ariko no wanje ari mu Rwanda na hanje Kenya na haya abadi you abana Afrika bari n'ubwenge buke no muri mu Rwanda. See about babies, about those. Ngini muri mu Rwanda mwike you muragaruka uri kijuju no you when mu Rwanda woni we mwene wanyu avuze ati je Putin simwemera cyangwa Amerika sinyemera. Aho uri kijuju cyo nikigaba kikiju woni uri kijuju uko ari muri magusahura. Rindira muze mumbwire politike yihebera abiza rapera ngo politike ngo bere bana ibintu ngo ngugura nivyo murabizi ibintu you murabizi ubwani ariko ibigara kintangaza hano bari banyafrika reka ngaruka iwacu Burundi kwanza reka ngaruka iwacu Burundi zino njizi zacu zihora zikubwira ko umunyamerika ari umusuma, ariko zino njiji ntabwo zigira zivuga ko abategetsi bacu ari abasuma. Ibi birofa genda batuka, yeah of course ibirofa, kuko sinumva nk'uburyo akarorero iwacu turashobora kubona perezida aje avuga ati murakoze, perezida ashobora kuza avuga ati hano hari abantu bivye miliyaridi 50 z'amadolari, ariko ibi birofa nta na kimwe kigera kivuga giti umutegetsi wacu aratwiba ekada muga Amerika iratwiba, Amerika ntabwo yiba, kivyo bituyobora n'ivyo vyiba. Umva utari kirofa se muri ubwo buryo, na uri kirofa muri ubwo buryo
wowe byikuranira gucakira umusuma muri kumwe ngiye ngo gucakira umusuma hariye isibe koza abo bayobozi bakubwiye mu mutwe ko umunyamerika ari mubi no mu Faransa ari mubi ariko ari bo babandi ubu ari kumusuma muri abantu ni kanka mu Burundi baduhombeje imitungo y'igihugu. No, before hano haravuze ngo ntiduhuza. Before riko mbwa yuko duhuza abantu cekira abasuma bari mu gihugu na. Nimba utari kirofa, wo musumanye bariko rakuba muhagarara ndabika kunanira ko mufata ukagenda gufata umusuma ari hanze byo birashoboka. Ntibibaho. Ubucinga tu. Bujinga bajinga sana. Bajinga sana. Nikanga ha president babwira yuko ariho abasuma bari muri leta bahombeje leta. Igihugu bamwe. Ntabwo ari Amerika. Abayobozi babayoboye ntabwo ari Amerika abayobozi babayoboye. Nikanga president wacu ababwira yuko hari amadolari buri mwaka bivye. Miliyoni amajana 3 we gutarigera uryogura n'ubwo rutwe rugangaraye ngaho umusuma mubana ndane mu gihugu rigera ubwo bagwa mu byuko bagwa ngaho. Uvuga uti yayo mtugenda kijamenda byase aba bariko baraduhombya muri bivuga. Ariko nico kijuju cigitwe cyawe kiri mu bwenge buke umusungure urya muzungu wapi yo Putin yo urya n'umwami mujinga abanzu Rwanda bari mu gihugu ngaho uri. Ahuri banzu birangiza ahuri uhagaze uvuge numara kuvuga amuzuza kuvuga ibya hariye wowe uza kugwanya bariya kandi bakabo karabo muri kumwe mu gihugu ari bo basuma. Erega Amerika n'Uburusiya ntabwo bihanganye na mwebwe bihanganye n'abategetsi bo muri Afrika kuko bwabo Burusiya cyangwa Amerika bagoma yuko hariho bamwe bahengamira mu nyungu zabo bakora amabaraba kandi amabarabara bakora ntibakora mu Burundi no mu Rwanda. Wowe uzogumugenda n'ikinono aho nyene uri uko nyene ntari kizohinduka. Oya ntari kizohinduka. Ntakizohinduka. Uri umukene uzoguma uri umukene. Ataki ufisi uzoguma ataki ufisi. Kasta mu mutwe gufana ndagufana. Gufana atacugira buri kijuju. Wofu mufana ibintu ubona biko bakuzaniye bifadika nawe ukabigiramo inyungu iboneka. Ivyo nivyo wofana. Nandi bose ni guteza imbere ibihugu vyabo. Bariko bagwanira ijambo kwisi. Murakoze. Putin agomba ijambo kwisi. Amerika igomba ijambo kwisi. Mwe namwe banyarwanda Barundi Bakongo Banyakenya. Mwe mugomba ijambo kwisi mwebwe mwe ndiko mbwira mwebwe. Mushaka ijambo kwisi. Mwebwe ndiko mwe mushaka ijambo kwisi. Nkigusa no kugwana ngo abo mufana ntabwo mugomba ijambo kwisi. Bo ivyo bahanganiye mwe barabizi ko ari business. Twe natwe turabarorerezi dufana. Vyonyene dufana. Umutegetsi yabona umuntu amushigikiye atuyu ni mwiza namwe ni mwiza. Umutegetsi ati uyu ni mubi kwa mutije business no kwiba namwe ni mubi bachinga sana. Bamuzo utekereze neza uyumvire. Ibi nivyo sivyo. Hari mugeno bisesangura. Tuko nta kintu biriko biratwinjiriza. Bro nantu wanyankape na kwanga natwe byatwinjiriza. Jo nta impamvu yo kukwanga. Ariko bamwe ndazo muri bankana. Okwera utabashigikiye banzi babinyungu iri muvamo. Uyu munsi haba muri ibyo bihugu byacu buri muri Afrika. Icemera gukorana n'Uburusiya bagihinko. Izo nko ntabwo ari zo kurasa umunyamerika nizo kurasa ikira buri kigenzi cyawe mu black bumugenzi wawe. Ntabwo ari kwica umuzungu n'Amerika. N'umunyamerika nabo n'inyungu muri Afrika azozana inko azoyiho muri Afrika ntaza kurasa mu Rusiya ekada oya gereba ntabwo ngo kurasana n'abarusiya ari aza kurasa ubwo muvukana ubwo muvukana rubangamiye inyungu zabo. Ivyo murabyumva mu mutwe neza urabitekereza uti ndi muzima cyangwa no gufana nimba ari jewe mvuze nti fanya America nk'akaroro
fanya Amerika iti wow were uri kugwanya Uburusiya reka tuguhe inko hacamune kundi muri mwebwe abanyafrika aba black twe two muri Afrika nanje fana Uburusiya uti d'accord reka ndaguhe inko twe dutangure twicane twe bariya nabo barimo barorera bameze ati Uburusiya nuko Amerika nuko Bushinwa nuko mwirasana uhagiye d'accord iyo umuyobozi ahagiye ku butegetsi muri Afrika nimba asizweho n'Uburusiya nimba asizweho na Amerika icyakora no gusahura kwiba gusahura imitungo batwara Burayi ubwo muri Afrika harabuze abantu bo bamuzi bashigikiwe na Amerika harabuze abantu ngo bamuzi bashigikiwe n'Uburusiya mwarabona nabakira barakize wapi nagukira reka baje reka nagukira ngaho nagukira pe nagukira Amerika yoyo n'Ubufaransa buragerageza Amerika n'Ubufaransa iyo baye umusuma barakoreka gato hagira utuntu ukora harabonze ntagombye kuvugira hamaze n'uyu munsi ngaho muri Afrika bagerageza gukorana na Amerika hari utuntu baza barabasigira ku bwenge ntacyo ukabibona mugabande oya Amerika yo hariho uburyo ikora bitandukanye n'Ubushinwa Amerika hariho uburyo itanga inguzanyo muri Afrika iyo nguzanyo muri Afrika ufise ubwenge ukayikoresha neza byakuzanira umusaruro pe problème nuko yanguzanyo bayizana bakayihinjiji zo muri Afrika injiji special mu bacu Burundi ifashanyo zamazaje buri gihe ifashanyo zaje buri gihe ariko amafaranga ntitubona icyo akoze ntituziyagenda mugabe yajya amafaranga listen budaje ngo haya amafaranga ntabwo bari kose kuguha amafaranga ntabwo ari kose Uburusiya ntabwo bubikora cyane bwo gutanga inguzanyo amafaranga ibiki erega Uburusiya nuko mutaravyibona Uburusiya ntabwo bufise ijambo rinini kwisi ndabize muranukana I know that Uburusiya ntabwo bufise ijambo rinini kwisi reka mabwire kino kintu fatire akarorero ku Burundi reka fatire akarorero ku Burundi n'u Rwanda you know why muri iyi minsi u Rwanda ruri ku yindi level kwere mvuze ngo u Burundi n'u Rwanda ni nk'ibihugu bimwe naho bagerageje kuducanishamwe nk'ibihugu bimwe kandi abanyarwanda mwe ndababwira hari bamwe muri nisi ko bamwe muri mwe hari ubwo mugomba gusupportinga abarundi sometimes mwambibona ibinzo bigarukaho bivuga kuri TikTok hari impamvu nayibonye kuri TikTok ngaho nabibonye ngaho usanga bagomba gusupportinga ibyabo ariko abarundi barafasha abanyarwanda cyane pe ntabwo ni mubabesha abarundi barafasha abanyarwanda cyane muze mugire muri abanyarwanda baje mu Burundi abarundi barabakira umutima ukunze bakababirimbira bahagirane bakaza bakabakamera abanyamakuru bakagwana babireka ko babakunze ariko mu Burundi yaje mu Rwanda mwese nta munyamakuru aboneka yunsigo nimbi yunsigo nimbi ntabwo ari nziza tazira kwigira ubuhatari ibintu birasa birahindagurika tazira kwigira ubuhatari abarundi bari n'urukundo abanyarwanda murabizi kirima nimaki tubeshaho bari n'urukundo abarundi barabibereka ariko iyo baje ngaho mu Rwanda ntabwo mugomba kubera urwo rukundo Mwanda bangaho ku TikTok y'abarundi bariko bakora za live barakira abanyarwanda bati ngo tuganire bakaryoherwa ariko hari live ngaho uzosanga nyinshi zirunzemwe abanyarwanda ntabwo bakira abarundi ngo babashiremo there might be dumbuye nimba aragerageza dumba ndi aragerageza hitura n'abandi wapi nibagerageza gusupporting umurundi nibageza it is no good now reka sibe gucaka intano ntanga karoro kuri Burundi n'u Rwanda nariko navuga why u Rwanda rwatwayiza kugera kuri ndi level umuco and ururimi kuko uyu munsi ugiye kuri Google gusoma ngo iki ndagikure mu rurimi rw'icyongereza cyangwa mu gifaransa narushire mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda hakuru bakwereka ikinyarwanda even bible iri kuri online n'ikinyarwanda ni kuvuga ngo ivyo bintu bimaze kujya top byagura yuko bazana ikirundi ngo ugisimbuze cya kinyarwanda because ururimi n'umuco
ururimi n'umuco byagiye hejuru bro. Please stop this byo kuvuga ngo turabize musabye indaro muri America. Stop your stupid yawe. America ntabwo just imeze nko mu Burundi. You have to understand that. Ntabwo America imeze nko mu Burundi. Usabye indaro no muri America ntabwo ari abadamba just like us muri Africa. Ibyo bimenye unimutabize ndabikwigisha. No, America yagize ijambo mu rurimi icongereza. Omurakoze America yongera igira ijambo mu mafaranga amadolari. Ni kuvuga ngo ubu ni hake muri Afrika wazija usanga abantu barimo bavuga intuze ikirusiya. Ni hake. Kuko iyo abantu bafite inguvu bize kuvuga ikirusiya cyane. Ugasanga muri izi media ni kirusiya. Mu byo bakora ni kirusiya bituma abantu bumva pra z'abarusiya. Bituma wumva pra abarusiya bafisa. Ivyo bagomba n'ibindi ukavyumva. Ariko uyu munsi kubera ikirusiya ari gike barashobora kuvuga ibintu vy'umumaro kuko twe tutumva ikirusiya cyane ntitubihe n'umwanya. That is why movement zose zivuye mu ba west iyo zigeze muri Africa immediately tujazikora nimba ari kwamara ubusa gukina amafilime amafreedom uburenganzira bw'umugore umwana ubutinganyi ibintu bivuye mu ba west biroroha ko bituzamo bigacha bitugeramo. Why? Kuko twumva is community dufite communication ziri hagati between twebwe nabo tuzumva. Now ibi bizofata Uburusiya igihe kire cyo kugira ngo propaganda zabo murakoze cyane plan zabo zigere ku bantu bazumva. Kuko niwe mu Rusiya agomba kuvuga ikintu bizasabwa yuko we hazaba interpret. Ariko ibindi bumvuga nka mu Cyongereza ni bya nduga najye ukiga gato. I love you, I like you, you good, oh I'm good, I'm fine, yeah fa Ngikirusiya ndumva ni shaka igishirwa ni uzovyiga ryari. Naho bavuze ikintu cy'umumaro cyo dufasha uzovyumva ryari. Uzokumva gato. Tuje ku mafaranga mane. Murazi ko kwisa abantu bakunda amafaranga kwisa. Kwisa abantu bakunda amafaranga. Kandi amafaranga ni yakora. Uyu munsi kiganje cyane kwisi ni idolari. Kandi buryo reka mabwire ntabwo idolari risumbya akamaro amaero. Oya amaero asumbya akamaro amadolari. Ariko uyu munsi nihe bazakubwira ngo amaero ntibashobora kukubwira ngo amaero nguzana amaero no ekada umwose ni makadolari mukanwa bamaze kujya mu ijambo akadolari. Idolari riva muri Amerika ayara cyafise power kwisi. Niyo bavuze ngo amadevize mu Burundi yabuze no ariko avuga amarusiya cyangwa ama UN nembare yo mu Bushinwa n'amadolari. Muko umunsi muri mwebwe ntawo uvuga ngo abuza amafaranga y'amarusiya cyangwa agomba amarusiya ngo agomba amashinwa ekada amadolari. Ibyo ashaka niwo saba yosaba kadolari. Icyo cya kabiri igikurikira naco umuco ibihuga abantu bipfuza cyane kujyamo. Nukuri ndakurahiye je no kuzanira imbere ngahe ibihugu bitatu turese babafana bubu hamuze ndarose visa. Hariho visa ihari je nafise uburyo bwo kukwereka visa. Hari visa mu Bushinwa, visa yo mu Burusiya, visa muri Amerika. Aswi mwahitamo visa muri Amerika. Tuvugisha ukuri byihuse twahitamo visa yo muri Amerika. Kandi turetse cyangwa ngira ngo mu Bufaransa maybe Canada yes cyangwa n'ahandi ngira ngo byashoboka. You know why? Bamwe muri mwe hari abavuga ngo impunzi reka mvuge kuri kano kantu. Hari abavuga ngo impunzi ngo barahunze ngo baragowe ngo impunzi nazo murazi ko Uburusiya n'Ubushinwa ntabwo buza gutora abanyafrika ngo bagire impunzi. Ubushinwa n'Uburusiya barankabirabura top. Uburusiya n'Ubushinwa barankabirabura sana nka Israel. Burya Israel irankabirabura ntibagoma ngo abivanga muri bo. Ariko mwumve
hari igihe Amerika, Ubufaransa, Canada n'ibindi bihugu bemera kwakira impunzi cyane. Ntabwo zijya impunzi zose zijya muri Canada no muri Amerika no n'ahandi ngo bakina politike. No, ntabwo bakina politike. Hariho n'ababesha kiwabo baso mu bihugu bavuyemo mugaba ashaka ubuzima, kuko hari ababa barakubitisa muri biriya bihugu bagomba ubuzima, bati sabo reka duhave twigire Burayi, bakabesha. Imagine wewe wabaye muri Afrika, ntabwo ufite akazi, wararangije amashuri muri Afrika, uri mugera muri 30 40 30 uri musaza, urabesha bagutwaye ahantu ugenda gukora. Bro, ujya azohagera umubwiye ngo uri impunzi, azavuga ati ndavyemeye mfumo mbi impunzi, ariko niko ndakora kandi ariteza imbere cyane. Ntabwo ari kubesha, ariteza imbere, arakora, yamara gukora akabona arashaje, imyaka iri kiragenda, akavuga ati ndarangije nawe ndisubire muri Afrika. Akavuga ati hano ku mufuko mfite amadolari 10,000, amadolari 20,000, amadolari 50,000. Ibyo birashoboka cyane, birashoboka. Wundi uvuga ngo kwari impunzi, ibyo birashoboka. Amafaranga araronka niba kuma 200 500 y'amadolari araronka. Nukuri pe, wowe se wasiga mu gihugu we woronka ibihumbi amadolari 200 500. Tuba tubwizanye kuri. Bivana n'uburyo akoresheje amafaranga, you know, bivana n'uburyo yakoresheje ana hari umuntu arekera ngo fayu nawe bikwe kuko nyine, you know, hari bivana n'uburyo akoresheje amafaranga cyangwa n'umuryango muri kumwe mwa savings amafaranga. Maybe ku kwezi nazi ko nko muri Amerika cyangwa muri Canada ashobora gukorera 3 by'amadolari, maybe 3 by'amadolari cyangwa 4 kuduga, guhera kuri 3 4 kuduga ku kwezi. Ku bantu bapanze nta nzu yashobora kurenza 1,500 cyangwa 600 ntibyashoboka, ntibyashoboka. Ngira ngo ugiye kurondera so high ndakumva, none se wakoreye 3,000, wakoreye 4,000. We ngira ngo hari ubundi mwashikaniye muri kumwe no mu bana, inzu muri muremeye gusabikana mu myaka nko mu myaka maybe 10, wowe utanga 500, uri 500, undi ngira ngo 500, muri nka 3 cyangwa 2 mu 700, yundi 700. Ntabyo kurya wewe warya ku kwezi byarenza amadolari 500. That's really ntibyashoboka. Ipo mubwiza ukuri abantu muri Burayi muri Amerika, mubwiza ukuri ntabyo kurya warya ku kwezi by'amadolari 500. Ntibishoboka. Abiri 300 ya isokeye 300. Nukuri pe, twiwacu twamenyereye isombe, iwacu twamenyereye irengarenga, twamenyereye ubugari. Hano isombe zirahari, irengarenga zirahari, hano indagara zirahari. Ibyo byose twara amafaranga menshi, ugera kwa hari kwazura rya gake. None bya bihumbi bingahe byose warose, uri kuramura ko mu myaka 10-15 wabura n'ibihumbi 50 cyangwa 100 by'amadolari usubira hariya wavuye. Birabaho. So nanjye kuvuga rero ko nimba bakuzanye ukagera hano i Burayi, wo mumva ngo ni nk'impunzi, ariko urumva bagufasha iki? Kandi nanjye amafaranga ndayazanye nkagarura mu gihugu, ndateza imbere aho navuye. Amwe badokura marasura kutugarukamo, ndahubuza badavisubuza kandi ntagiye nto yaronka. Iwacu suba ko amafaranga tuyaronka twayaronka, ariko abategesi bacu barabana. Naho twayaronka barabana. Ugomba gukora barabana, kwiteza imbere barafata. None se wumva hako waguma ngaha abo batuyoboye bafata bacakira, nari ugenda ugakora mugabo uronka ifaranga wahitamwe iki? Wahitamwe hari ukorana wumva isurushe ukotije birase ntibagufata. Nibavuga ngo guma ha wifatira ndaguti birandambiye amusotaye nawe subiye iwacu. Urumva abo bantu ni beza, bitandukanye n'ubushinwa n'Uburusi. Niyo mpamvu uyu munsi uwabazana ngo hitamo bino bihugu mugomba kujyamo, mwakwimvamo bwa mbere Amerika, Canada, Australia, Belgique, Denmark, New Zealand n'ahandi nkaho Norvege. Nko muri ibyo bihugu nibyo mahitamo. Ikindi uburenganzira, icyo bita freedom, uburenganzira. Ni kuvuga ngo ntabwo uyu munsi wagenda mu Bushinwa cyangwa ugende mu Burusiya wowe uhagarara uti jewe perezida sinemeranije nawe, ntibyashoboka. Noya
mu Bushinwa cyangwa mu Burusiya umugenerale ntabwo avuga ati umbabarire vraiment nakoze amafuti. Mu generale ntiyabikubwira. Bakujyana hano bakaguhonda bakagushira mu mbeho kurya ko muri Afrika mu gitwe duteye nino ko n'Uburusiya n'Ubushinwa mu mutwe bateye. Baguhonyanga bakakuvuruga ukavaho wize nena baguturuza. Mugabo uyu munsi shakuva uyu munsi mu Rwanda mu Burundi cyangwa muri Afrika ubwo muri Amerika umugenerale w'umupolisi azari urumva wewe umupolisi uno generale agira atyo cyo wakira telefone ukamukamera utanga ikirego bamufayinga. Murakoze thank you baramufayinga ubwo nyene baramufayinga ufa kwerekana tu prove hano barabikubahira nawe utabararonka ubwene gihugu upfa kubuvuti cyane muri Amerika ni muri Canada ni muri Australia ni mu Bwongereza utaronka ubwene gihugu werekana amafuti yagukoreye ubwo nyene ariko mu Burusiya wabugomba gupfa utakufa. Ni Burusiya no mu Bushinwa utakufa ubipime gute ko muri Afrika. That is why icyo nagomba kubabwira mu muri Uburusiya hako twafatwa ni Burusiya n'Ubushinwa twafuma dufatwa na Amerika cyangwa Ubufaransa n'ibindi bihugu kuko bo umutegetsi agiye ngaha kuri birenze biri too much. Reka mabwira murabona zijya ntwaro kirimbuzi gende meza yuko izi ntwaro kirimbuzi iyo abazatanguye gutunga abari mu bihugu by'Abarabu n'Ubushinwa n'Uburusiya baba baratumaze. Iyo abari bo batangura kubitunga nk'aba Abarabu bo gufyeta ubwo nyene usaza ni bo gute ubwo nyene. Ubu murabona yuko nka kijya kibuga cy'indege cya Uganda cyarafashwe gifatwa n'abandi Abashinwa. Uko Abashinwa babahaye amafaranga abanya-Uganda barakina bakinya gato baca bafucakiye nta kintu kiri mu gihugu ubu Amerika Ubufaransa Canada bigeze bafata ntabiri ibyo bafata ni imitungo y'ababategetse smart people. Imitungo it's okay ni bafata ivyanyu oya bafata ibyo babategetse hariya baziyo babise amafaranga nivyo bafata. Mugo Ubushinwa bwo bwafashe ikibuga cy'indege bisubira ngo n'igihugu baragifashe ikibuga cy'indege bakagicakira naho nta nicyo uvuga ngaho. So nivyo nagomba gusabikanya namwe ntabwo mboboje uwo mukunda no we it's okay gufana ubushaka gukunda ukunda it is fine. Me twega muri Afrika tube tubanza turabe umumaro bituzanira ico je nico nkunda nico ngomba tube tubanza kuraba umumaro bituzanira bara gufana nimba tubona bituzanira umumaro mwiza it's okay. Me nitwemera ivyo abategetsi batubwiye uni mubi natwe yego uni mwiza yego tube tubanza rushira ubwenge kugiye kuko abategetsi bacu umuntu wese atemera ivyabo umuntu wese agwanya ivyabo abategetsi bacu muri Afrika bavuga ngo ni umwasa ariko it is good. Reka baze barabafatira imitungo yabo yose bayiheze baze barayifata uko natwe baratwiba abategetsi bacu muri Afrika baratwiba sana barayorora ibyacu muri Afrika bagenda kubirunda iwabo. Hano muri Amerika zindaza amazu menshi amamodoka menshi n'indege zirimo iva mu mafaranga y'abategetsi bamwe wacu ni Burundi bari muri Kenya ho ni benshi hano hapa Burayi ni harya mvuga ni sometimes yaba abategetsi bacu muri Afrika je Kagame impamvu nemera Kagame ujya mwe bamwe murayimenya mwe impamvu je nemera Kagame ntimurayimenya sibize ko Kagame hari amafaranga tuba ayiba siko mvuze je abategetsi bose yewe nta mutegetsi cyaba mu mafaranga ngo ayakinisha ivyo birazwi pe ariko wapfuma hagira duke wiba mugaba akagira n'ibindi byishuri kurakora nivyo ndibaza ko bro please abarundi bamuhagarika amajambo nkaye bro
ndiko nagandaje mpano sari kirundi ngaha munekije ngango umugore ngo yakwirukanya mu buriri ngo cuzanga ngo nshinga ngaha ceceka Igwo burofa je na bwanka nibwo ndiko nankira abarundi iyo umuntu ariko avuga ibintu subiza topic abijanye n'ibyo umuvuga umugore wati shenda vyibagirana bullshit muraza kugira gusa nango ndakuvuga hano gato shenda vyibagira ya okay why now ndavyibutsa wafuma uvuga uti jewe ndiba duke ariko hari ibintu nkoze mu gihugu siko nimba bazanye amafaranga bataya amafaranga na gukora umuhanda cyangwa ibarabara ukarikora hagira duke ukura ko naho zo miliyoni 5 naco miliyoni 10 naco mugerageza izo miliyoni 10 mugari nimba babahaye miliyoni 100 ugakora ko 10 byafuma pe mugaba nimba babahaye miliyoni 100 mugakuramo miliyoni 90 abasigaye miliyoni 10 izo 10 muzazikoze ni kuyora umusenyi musuka mwibarabara ivyo namakosa ariko Kagame naho yavuga Kagame hari amafaranga yiba hari ibyakuru wewe ukavuga uti I see it ndabibonesha amaso yani ndabibonesha amaso atari ngo ngukekiranya ndabibonesha amaso hari ibyo bakunze kuvuga ngo Kagame ngo yiba ngo butare muri Kongo ngo yibizabo muri Kongo let me tell you this if Kagame yiba ubutare inzabo muri Kongo akaba arimo akora bijya tubona yaba ari umusuma mwiza nukuri pe ikintu hako cyagufana harya atacuri kugikoza nakikwiba nkagenda nkikoresha kindi kintu cyunguka yes nabikora nabikora kuko muri Kongo baheze igihe kirekire inzabo bari nazo butare bari nabwo ariko ubukene muri Kongo ni bwishi ejo nari munganira n'umunyamurenge ari ngaha muri Amerika umunyamurenge ari hano muri Amerika amusori gato okay murakoze kandi aba hano ari byo ngomba guhindura gato aco mbabwira okay murakoze ejo nari munganira gato n'umunyamurenge ari hano muri Amerika uwo munyamurenge arambwira ati muri Kongo twe turabasazi ati muri Kongo buri hantu unyuze uciye uhasanga barriere buri hantu cyose uhasanga barriere buri hantu uciye uhasanga barriere ati bavuga ngo bagomba kubaza gucekinga atariko iyo ufite amafaranga ubaha amafaranga bakakureka niba gucekinga nibarabizi bifise mu mufuko ufise kada urabaha amafaranga ukirenganira ati bisobanura ko washobora kuzana ibigwanisho mu gihugu ntibabibona nico ndi kuvuga ngaho muri Kongo bafise uburyo bari kwimbaziga nzahabu bakakora ibintu bijanye n'umutekano bakagura indege bakagura ibigwanisho mugene muri mu Rwanda nabwo bagira ubutara nk'ubwo muri Kongo ariko mugene murabe aho umusirikare cyangwa umupolisi wo mu Rwanda hagaze n'inko man kutumura bakavuga uti yes wo mu Rwanda ariko ugiye kuraba umusirikare wo muri Kongo cyangwa umupolisi wo muri Kongo ugwagwa umudiringi n'ibyanwa nari mama mwabibonye mwebwe ndasabye muzonyereke video y'umusirikare n'umupolisi wo mu Rwanda arimo yabore wagena yabore muze munyereke video ndahira nta muzobona ariko muri Kongo umunsi mushike mumaze ama video y'abapolisi n'abasirikare bo muri Kongo n'ugwagwa ndiko njya agwana n'abantu agwa mu gonda vyuka Karibonye no ngahe wacu Burundi umupolisi ibereye mu mbombo urubombo yasinziriye imbombo Karabonye n'umupolisi yaje ngaho ku modoka mane Burundi izo video ndi nazo mwarazibonye mane niko yabyumva neza byo bariko baravuga yaborewe yapfuye bari kuizamu
ari kwizamu yabo rero hari ngo vuze uvuze ujya kwizamu none se ubona umuntu aje gutera igihugu akazana amafaranga yo mane yo akamuha yareka kumureka ngo yinjira gutera igihugu yamureka ntabwo yamureka ariko baza ko bagera ku mupolisi n'umusekara wo mu Rwanda bakavuga ukamuha arengana kashaka wowe ugomba gupfa wowe ushaka gupfa wowe ushaka gupfa ariko muri Kongo bavuga ngo basinzabo n'ibindi nacyo barimo babikoza nukunebwa gusa kugira ati niyo mpamvu ubona baguma bagwana atani ikintu bagira n'abasirikare bakitorokera ure wopfuma wibaduke hakagira n'ibindi ukora nukora murakoze hagize ibintu ukora abantu barabibona bati wakoze neza ntaco naho wiba kizoke muga wakoze nawe kwikunga umuntu atacuri kurakora reka bashe muri so danje. Okay, reka mbasezere rero hano ndahagije ndarangije Imana baho umugisha kandi bahezegere ndashimye ku bantu bemeye ko tubana hano tukaganira uko mbona hano nari maze umwanya munini nari maze amasaha iminota 55 niba ko nzogaruka so turagana duhana hano ibitekerezo buke naho hari ikindi gitekerezo uzokisangiza Chimamanda ndagusavye uzohore ugira kiganiro ca Amerika no Burusiya watohoje neza ngo cyangwa ngo uzosome ibitabo bitandukanye by'aba panafricanist ndabisoma gose cyane simva ko ibintu ntabisomye jewe mba nabizi okay, so God bless you. Turasubira reka sezera abantu hano kuri ntuze kuri YouTube turaza kongera hanyuma mutankusabire usugurire umunyamurenge bisugura iki ndibaza yuko ibintu bishoboka icyo umunyamurenge reka nzo kigarukeho ndagisigure siko kwera amaze umwana munini maze hafi iminota 50 ninga siko reka nangiriza hano hanyuma nzogaruka tubivugeho Imana bahezegire ndabakunda gose.